اشنت آنلاین ریڈیو زرگوات بلوچستان توار مراگش شوبین گوش مامردارن جاوید مولا بخش. وشت کے ادراباتت مڑاداریں گوشدارو کا ارکھجائے دنیائے ہر کنڈا ریڈیو زرگوات توارا گوشدار گئے اروڑے موسمی تائے شادان باتت عزداریں گوشدارو کا مراگش شبین ای سہمی بارن اگوستگین دوبارے تا ما بلوچ احوال کاری بلوچستان او بلوچی بنداتی احوال کاری براوی اولی نوشتائی احوال کاری تاک و بلوچ دو احوال کاری راج دفتر سرا و امی وڑین دگا سرحالانی سرا گپ پتران کتگ مرچی اے بارتا ہم بلوچی بنداتی نوشتائی احوال کاری و تاکانی بابتا اوروال کنن گوستگی مراگشا ما بلوچی اولی تاک معلم اومان نوائے وطن و بلوچی بابتا سرپدی داتگت و امی وڑا مرچی امی ردا دیما برن و مراگشتا میانا اوارکنت احوالکاری استاد پروفیسر ڈاکٹر سیمی نگمانا طائر انٹرویو یم جی مڑاداریں گوشدارو کا اولس بلوچی دسمبر 1961 کا کشک بتگ اے اماد اورند کے امیر عثمان ڈپٹی ڈائریکٹر بتگ اولس بلوچی چا بارڈر پبلیکیشن آرگنائزیشن نیما بندات کنک بتگ اولس بلوچی اولی شونکار امان اللہ گچکی بتگ امی وڑا عبدالحکیم بلوچ کریم دشتی صورت خان عبدالقادر امیر شاوانی ہوں اولس بلوچی ایڈیٹر بتگا اولس بلوچی اما تاک بتگ کے اشیاوتی نوشتکارانی نوشتاکانی شنکنگا زرہم داتگ بلوچی درستیں گچینی نوشتکارا اولس بلوچی اپا نوشتہ کرتگ کے شانتا عبداللہ جان جمال دینی بغیر عطا شاد گوس بخش صابر و دگا ہم اوارتن ار نوشتکاریا سی کلدار ہم دیگ بتگ پدا دیمترا اولس بلوچیا چار تاک پبراوی زبان واسطہ ہم گچین کنک بت سیاز زورشا آشمی ردا اولس سے بنداتی نکان و نوشتانک باز جوان و پرمانا تن بلے پدا نوشتکار ذر لالچا کپتن او بلوچی زبانا اچ وتی جند ذر آترا نوشتہ کنگا دوچار بتا امی وڑا جولائی 2001 کا غلام رسول دوستین و عبدالعمید یک انٹرویا امان اللہ گچکی گشت کے اولس سے صلاح اے اراد گرک کے اشیکار تانا سرکاری لیکائے پیشدارگ امرایا اچ شکنیست کے آئیا بلوچی زبان ہم عظمت کرتگ و اشیتا میں سروک سیا زورشا آشمی آزاد جمال دینی وڑے نامانی کمک ہم اوار بیتگ نوکیں دور بلوچی کب تک تاکی بتگ کہ واجہ عبدالکریم سورشا جون 1962 کشتگ اشیتا لفظاں کی نبشتاں کو آل شنگ بتگند نوکیں دور اجازت نامہ گرگا پا سید فاسع اقبال عبدالکریم سورشا باز کمک کو نوکیں دور بندات 8 جون 1962 جنرل ایوب خان مارشل الاسی روچا بت 8 دسمبر 1963 نوکیں دور تہا بلوچی امرایا اردو ہم شنکنک بت 1968 نوکیں دور یا کارگسی لی مارکیٹ کراچی ہم پچکنک بت بلے کسان مدتی پد عام بند کنک بت ڈاکٹر شاہ محمد مری ردا نوکیں دور یک لس تاکی نبتگ بلکہ اسی نوشتاں کا یک مزن اثر راج سرا ایر کتگ واجہ عبدالکریم سورش گچینیا رائے سرحالانی سرا وط ام نوشتہ کرتگ کہ ایشانتا زالبول و زاگانی بابتا سرحال بانوکانی نوکیں دور و زاگانی نوکیں دور اوار بتگند 972 چیز سال واسطہ نوکیں دور بند بوت بلے ایوال کارن سنگتانی بازن کشک پدا 31 جولائی 973 نوکیں دور پدا بندات واجہ عبدالکریم سورش بیران بیگ پدا آئیے بچ واجہ شیا کرندہ نوکیں دور ماتاک اردو تاشن کرد
گچین 1960 بنداتی دورہ ورنائیں بلوچی نوشتکارہ کراچیا یک گل بلوچ ادبی دیوان نامہ جوڑ کت ہمیں گل یک تاکہ گچین نامہ مارچ 1965 شنکرت بلے تاکہ بابتا دیگا گیش سرپدی نیز البتہ ہمیں نام سرا دیگا یک تاک بندے پسینیا چکشک بتگ گچین تا گشک بیت کے آرٹیکلز آزمانک و شاعری شنکنک بتگن او نامی نوشتکار سید ہاشمی گلکان نصیر غفار ندیم علی اکبر او امام بخش پا گچینا نوشتہ کرتگ بولان نامہ اولی برا 1967 تو ہمیں نامہ پدا 1976 کشک بیتگ اشی مول مراد بلوچستانہ زانت سرا کار و سرپدی دیگ بتگ ایچا بلوچ نودر برانی گل 20 نیمہ کشک بتگ زمانہ بلوچی اب تکی تاکہ بتک کے چا سید پاس اقبالہ کوئٹیا چا 1962 کشتگ اے روتا کا زمانہ اگو امگرنچ بتگ اے ایوب کان اما مارشل دور بتگ کے اے دورہ پا تاکہ اجازت گرگ سکنگ رانے کاری بتگ 1964 زمانہ بلوچی کوئٹیا چا دیم پا کراچی برگ بوت او 15 روچے بوت 1970 پدا کوئٹیا شفٹ کنک بوت عرب ملکانی تا ام زمانے بلوچی یک مزن کساسی وانو کست بتند کہ آیانی مالی کمک کم کرد آجی عبدالقیوم بلوچ صدیق آزاد ظفر علی ظفر عبدالقادر شاوانی غوث بخش صابر واد سر زمانے بلوچی ایڈیٹر بوتگند صدائے بلوچ قاضی عبدالرحیم صابرہ یک لفظاں کی گلے کراچیہ جوڑ کرتگد او ہمیں گلے نیمہ چا 15 روچی تاک صدائے بلوچ 1971 کا شنکنک بتگ یہ 4 زبان بلوچی فارسی اردو سندھی تا بتگ تپاکی راہ گشک بیت کے تپاکی راہ 1972 بگرداں 1974 شنگ بتگ او بغدادا نشتگیں ایرانی بلوچن شنگ کرتگ اشیے ایڈیٹر صدیق آزاد اکبر بارکزئی او عبدالصمد امیری بتگن بام اولی تاک 1974 چشال شنگ بتگ ایچا بلوچ نودر برانی گل 20 نیمہ چشنگ کنگ بتگ لفظانک بلدرد اولی تاک 1976 شنگ بتگ ای تاک بلوچ لفظان کی دیوان نام گلی نیمہ چا غلام فاروق بلوچ او مبارک علی شنگ کرتگ اسی باوتا ہم باز مواد دست نکب تگ سوگات اومان بندویگا پد مولوی خیر محمد ندوی باز جہد کوشستان پد آیا سوگات کشگ اجازت نام رز 1978 سوگات اولی تاک شنگ بود اسی تا بیگ محمد بیگل او عابد آسکانیہ باز کمک کرتا ساچان باوتا بس امیچو سرپدی است کے اے 1979 چا کراچی شنگ بیتگ مکران 1979 مکران تاک تہرانہ چا خالد داد آریہ کشتگ اچھدو گیش اچوڑیں سرپدی ای تاک باوتا ہم نیز شبینگ 1980 پسینیا چا بلوچ اسٹار کلب نیمہ چا کشک بیتگ بلوچ اسٹار کلب یک لفظاں کی گلی بیتگ شبینگ یک مہتا کی بیتگ او کے ساتھ سالی ادا شنگ بیتگ مئے بلوچستان عبدالعی جمشید زیہ اگست 1980 کشتگ رحیم بخش آزاد کمک ایڈیٹر ذمہ واریاں پیلو کرتگن گشک بیت کے اشی مول و مراد ایو کا اشتہار شنکنک بتگ او ایو کا یک تاکہ اپد بند بتگ ایشنت آن لائن ریڈیو زرگوات بلوچستان توار مہربانی گوشدارو کا اداوار کنند ایوالکاری استاد ایوالکار و نوشتکار
پروفیسر ڈاکٹر سیمی نگمانہ طاہر انٹرویو کے آئیہ بلوچستان میں ابلاغ عامہ آغاز و ارتقاء 1888 تا 2005 نوشتہ کرتگ آ بلوچستان شادر برجہ شال و انی کراچی شادر برجہ ایوالکاری استادن زانگویت کے یہ گلگدار ملک سراج اکبرہ روہتاک آج کل واسطہ گبتک کے بلوچی تاتھا رینگ بتگ تو بلوچستان ایوالکاری سرا باس کار کتگ ادے ایوالکاری جاور اجیڑ چین یک دراج مدتیہ تک بلوچستان پاکستان میڈیا چا دور بتگ 1988 تک وڑا ملکی ایوالکاریہ گو امگرانچ نبوتگ ادے شنکاری اندی بتگ روہتاکانی مالی جاور و بارو تار سک نزور بتگل بے سرکاری ادارگانی او کمپنیانی نبوغ سببا اخباران سک کم اشتہار رستگ ایوب خان ترندیں ایوالکاری کانودا بگرداں جنرل ضیاء الحق کے ترندے پالیسیاں چا سرجم ملک وڑا بلوچستان ایوالکاری سک اثرمند بتگ ادے دو ایم تریں زبان بلوچی و براوی چا ایوالکاریہ دور بتگان ای زبانانی توکا نبشتئی ایوالکاری کار باز دیراں پد بندات بتگ بلوچستان راج دفتر و ایوالکاریہ چا قدیم زبان پا زبان جونجان بتگ انچوش کے ادا دگا پیڑانی دیم رویے گام نزور بتگن ہمیں وڑا ایوالکاریہ ام سستی گون جونجانیں بلوچستان بعضیں زبانانی گپ جنوب کی ٹھولی است بوگا ادے پریس سرا چونے اثر دور داتگ بلوچستان بعضیں زبانہ گپ جنک بیت ای زبانانی سرا بار و تقسیم بعضیں روہتاکانی سرکولیشن ام محدود کتگ پمشکا بلوچستان دو زبانی ایوالکار گندگا کے بعضیں مردمہ جود کتگ کے ایوکا یک زبانی یا روہتاک بکشن بلوچی یا پشتوا بلے یک زبانی ایوالکاری مدت باز دیما نشتگ پمشکا بعضیں تاک و روہتاک لاچار بتگن کے پدا دو زبانہ ایوالکاری بکنند چیا کہ ادا یک زبانی وانوک سک کامند وعدے وانوک مبند گڑا مالی صورتا ہم روہتاکانی سرا اثر کپید تاکانی ایوکا شنگ بیگ علمی نیند بلکہ آیانی نوشتہ کارو وانوکانی میانا یک سیادی بوگ لوٹید ہمیں سببند کے بلوچستان بلوچی براوی او پشتوے روہتاک لاچارند کے اردوہ انگریزیہ ام مواد شنگ بکنند تاکہ وانوک گیشتر ببند بلوچستان آبادی سک کم من او پدا زبانانی ٹولی بیگا چا درشانی داب سک لوک بیت او گیشتر مردم وتی ماتی زبانہ گپ جت کنند بلے ونت نہ کنند او امی وڑا نوشتہ ام کھرت نہ کنند امی سببند کے ادا اردو پریس چا اندی زبانہ زوراک ترند تو چا بیستو 2 سالہ ایوالکاری وانینگا گو بندو کے ایوالکاری پڑا کارکنو کے ایوالکار آمے گلاست کے میں شادر بر جاہانی ایوالکاری تعلیم چا عملی صحافتہ جتائن یا ایوالکاری گو نزدیک نائن تو چی گوشے یوکا بلوچستان یا پاکستان جیڑا نہیں بلکہ سرجم دنیا انڈسٹری مردمہ ہمیں شکایت استنت کے دربرجہ آوڑے مردم پیدا کت نکنگا کہ آیانی ضرورت دنیا سرجم انڈسٹری و شاہ دربرجہ آیانی میانا یک دوری اس او ای جیڑا سرا باز مدتی بیت کے گپ بوگائیں من ای گپا مننا کے دربرجہ ایوالکاریہ آوڑا سوچدات نکنند کے روتا کے کارگسا سکت کنے بلے میں نودر برا اما سوچ دیگ بیت کے آیا عملی زندہ چا پیسر سک گین میں کرا ایوالکاری دود رابند او خانود سوچ دیگ بند تو زبان جوانے کارمرز سوچ دیگ بیت مرچی ام تو مارکیٹا بچار ایوالکاری ونتگی ایوالکار ترا جوانتر کار کنگا گندگا کھایا ما وتی نودر برا گوشند کے عملی کار شما چا کارگسا ام سکت بلے ما دو گپ سوچ دیانت کے آیا کس ندن پاکستان گستگین 10 سالہ میڈیا و گیشتر الیکٹرونک میڈیا آگا آجویا تو ملکی ایوالکاری پڑا چونگندے منی ایالا ماچا پیسرا ایوالکاریہ گیشتر آجوی گندگائیں بلے ما اکبرے پدا پشتر ہوگائیں چیا کہ میں مردم وچ میڈیا ترسگاں مردم جوستان کے ای میڈیا مانو چون بکنے نی امی توار پیدا کن اشیے کنٹرول کنگ بیبیت اشیے سبب اشنت کے میکرا آجوی ایوالکاری اناگات کگ
گوستگی وعدہ اے وڑے چیز نبود تک بلے زانک بھی کہ پریس یک لس معلوم کی ادارگی او ای تانا جمہوری دورہ دیمروی کرت کن ایوالکاری آجوی پاک کئی سرا دیکھ بیویت اشیاء آجوی ہے وشنامی اچ سرکار دیگے بدلا جہان و ٹیکنالوجی سرا دیگ بیبیت چیا کہ ہمیں سبب انت کے نو سرکارانی واسطہ ای ناممکن انت کہ ایالانی درشانی داشت بکنند فری مارکیٹ ای پابندی الاس کرتگند تی ہے علا مرچی میں پریس گوں ذمہ کار کنگائیں انچش کہ من پیسرا گوشت کہ مردم چوات میڈیا آجویہ ترسگا انچیا کہ میں میڈیا ذمہ واری گوں آلکاریہ نکنگائیں میں کرا بدلی و مٹی اناگاہات کگ اسی واسطہ میں مردم تیار نبوتگان میں کرا سرپدی مردمانی کمی ہے کہ نوکے چینلاں چلائیں بکنا آجویہ امرائیہ ذمہ واری ام علمیہ ٹی وی چینلانی کرا جیرانی سرپدے مردم نیستیں اگر لال مسجد آپریشن ابتاد 2 گھنٹہ لائی پیش دارک بھی تو مردمان چونی کلو سر کنگائے ایوڑا ٹی وی چینل شور جگہ دیمروی دے گا ان تو ایوالکاری واسطہ رابندانی نیمائے جی او بالکل بلے انچی رابند ببند کے میڈیا وط آیا وطی سرا علمی بکند نا سرکار ایوالکار وطی ذمہ واریاں وط سرپد ببام وطی لبزانی جوانے کارمز کنگا چھا سرپد بوگ علمین میں ٹی وی چینلان گندے کے مہماندار وطی مہمانا میرے نگے کارا کنگائیں او وط چا این ادارگا شات بند پمشکا منی ایالا ای دہرا مارا گیشتر زانتکاری ایوالکارانی ضرورتیں ای درگتا ایوالکاری وانگے ادارگان ذمہ واری گیش بند چیا کہ مرچی شور و جا کی آل وانندہی مردمہ بگردان لس معلوکا سرکنک بوگا ہاں میں مردم امیچو نزانتکار و سادہ ہاں کہ آر ٹی وی چینلہ گشتگیں ار گپا راست لیکن بچار آجوی ذمہ واریاں عبید نیت اگر تی آجوی پمنا اترناک بیبید گڑا آجوی گوشگ نبید ایشنت آن لائن ریڈیو زرگوات بلوچستان توار مراگش شوبین گوش مامردارن جاوید مولا بخش شام چ بنگول پبلیکیشنز نیما قصاص 980 شنکنک بوتگ او ایشیے ایو کا یک تاک بندے دستا کبتگ او ای گپ ام شریسر زانگ نبیت کہ ایشیے بندات 970 گرسر بوتگ یا 980 بنداتا آدینک چ یوتھ کلب آپسر نیما 980 کشک بوتگ یوتھ کلب یک ورناہانی لفظاں کی گلے بوتگ گوشک بیت کے ای تاکبند ہم 980 بنداتی دورہ کشک بوتگ آدیں کے نامہ چا بلوچستان اکیڈمی تربتا ہم یک تاکبند کشک بوتگ او آواہد واد سرا دیما کہت یاگی امام بخش بیرانی پد یک کمیٹی آئیے یاتا جوڑ کنک بوت امام بخش میموریل لائبریری کمیٹی امی کمیٹی یک تاک بندی کشت ایم 980 بنداتیا دارا رحیم بخش آزاد و عزیز بلوچ تاک بند کشوکانی تہا دیم مردم بتگنت زانک بیبیت کو آج امام بخش یک استاد چاگردی گشادکار و سیاسی سروکی بتگ ملت برادر افغانستان سوشلسٹ انقلاب پد افغانستان ٹرائبل افیئرز ادارہ نیما چ ملت برادر نام ای تاکبند 982 تا 985 کشتگ کھیچ تاکبند چ گورنمنٹ ڈگری کالج تربت نیما 6 زبان تا کشک بتگ کیشانی تا بلوچی انگریزی و اردو اوار بتگن اشی اولی تاکبند 983 و دومی 985 کشک بتگ مہربانی گوشدارو کا مروچی شبین ہم امیدہ سروید جان ارکنڈا آباد شات باتیں شمارا چی و تیرہ دیانی پہلیا لوٹیں اللہ باوٹے